Karbi ang long news channel along berta than pon chia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta ang tonpen archuponik tha Golakhat district Bokakhat Purani Sahitya Sabha Bhavan along Kohora along le phuthak songdo an kachingwaipo Kedamtang vosi kachiklo ni phai ingkoi rahiniar ni Golakhat district angkang Bokakhat Sahitya Sabha Bhavan along Ola Mate Asam angkang pi organization atum an chingrum si Kohora so conservation along le pen chinglok Rong so atum along le DS group company atuma phan pen chinglok Kaprek a company atuma phan long le ke jorpen inglong so atum along le kana hokdun pen kape Chokche phan pura RD dojot pen chingwai peduponsi press meet ta pedupo Pini kachetong ana songamen Karbi long Security Association Lapen All Assam Adivasi Student Association T-Tribe Adivasi Welfare Committee Lapen Adivasi T-Tribe Gana Mukti Parisha Lapen Aduntu All Assam T-Tribe Rights Struggle Committee Jointland Rights Struggle Committee Lapen Greater Kaziranga Land and Human Rights Protection Committee Lason si pini ongdong hampanga songdo an chingrum si ar sigjit pen chingwaipo tangte ang ton pen alam thili ar chupon sinang Dua Bargri pen Adverson ko report Karbi Long News Channel Je chugidam tang nitum hadak 250 bigha more than 250 bigha so conservation along le DS company han pide ta puthak pini nitum dak Golakhat district along kido organization do anak tu ben situm chingki chithan no la sidadak ni tumlong nai chitong dun organization amen li ICC kupon po all Assam Adivasi Student Association nang chitong nun lo la pen T-Tribe and Adivasi Welfare Committee tum nang chitong nun lo Adivasi T-Tribe Gana Mukti Parisha la tum organization nun nang chitong nun lo all Assam T-Tribe Right Struggle Committee la tum nang chitong nun lo Joint Land Right Struggle Committee Latum danang chitong nuno lapen Greater Kaziranga Land and Human Rights Protection Committee tum danang chitong nuno ni tumlong lapen ke lasit sana organization tum danang tumlong men chitong nuno lapen itum chingki chithan no je haladak 250 bigha along le so conservation along le lapen ta department along le lang kopi koson pensi la 250 bigha along le so conservation along le DS company man ke pek deadlock athen ni tum chini je ladak ke ladak Kahora long kido, adoi dui long kido, border long kido atum thang ta chini dunde. Athe dak public hearing dang notice ta council pe nang pale le sitame ARO bang nang chi chak ni tum han nang chi chak ke pene notice aloke nang kothai lo busi nai pu. La sini tum asap ta program public hearing ta ave de report ni tum rong asor tum ta chini tum de report sini tum pini la tum ben chitong lin lo chingki chithan lo la tum anda ni tum hanang chi don nang se lo je ke not ki bang ji ke ni tum protest back ko Kepipon si la so pot ni tum han la so conservation la long leke dada ni tum Karbi long han ke effect chot kali la ke Assam ang kang pi han se effect det Kepipon si ke effect ma punote la so conservation la long leke adung het ke la ke Kaziranga National Park along ni pina Kaziranga National Park along le la Tiger Reserve along le la UNESCO World Heritage along le la dakta ke international hati tourist place bang tourist tum ki bang nang kilang dim along le si pini la dak pini pula DS company atum phan DS company atum 250 bigha along le jong si pidelo plote la dak ke wall ki monai ji ke la tum ke 30 feet ang song a wall jong si monai lo Pulote la pena dung tu la CM Himantua piso pine riniki buya la so la tadak long adung het masila ta pine seven star hotel lang kimdunpu la so nak kapre company tum topik hotel la dak wall jadi dak kahora pen ha jogla bandaan ke wall si hing kipu la so wall si hing kip ti pwa join ni tum pini la dak zong doan ni tum chingki chithan no je jong si la so wall jong si la dak don tip lo pulote di dak jontu jonwar api anke la puke lang ke thehu la pu flat do yima tidi Kaziranga do flat do lo ute la so along li la pu alang asu pura jontu jonwar api anke la pu Karbi long sigibang bang mati sitame wang de po hada si thi la pu la so Kaziranga long kido jontu jonwar api dong si thi la pu pulote pini itum dak song do ani tum chingrum lo chithan lin lo je athe la dak dang itum kado ita chini la pen Gar mata pulo je Assam is famous for rhino
ti la pen ke jubin gar la sila da rhino ti lo ji pula tum chini elo la pen animal la pi ti la ji pula tum chini elo jong si walo gai pi pulote la sin ni tum bang ke la ke justice nang ji la so long le bang chilong vek nai 250 bigha long le chilong vek nang ji la pen la da border area long ki do adu yo hoi long mama bang si la long le kota ki pi bang phan hai ke che be tuman ki pi la so a long le immediately pen cancel la nai consul so da pen turam long hang cm phan ta ni chuni ri lo la pen itum kar biang long ki do itum local la cm la pen em atum han chuni ri lo je la so long le long mama adu yo hoi tuman bang ke long le kota da cancel la nang di la pen ke isi itum adi ining ke arong nang je la mang thege la heno je dada ke Kaziranga long ke adoy hui long ke nang tum chini o je Karbi culture la pen ke historical long a heritage lo la pen Kazirong hangpi la ke na tum da chini lo matidi Kazirong hangpi ajong si ladak jong si Kazirong hangpi dak itum si anniversary ta patidi lo di gong pi pini kachikimu la hai la tum dak di lo matidi jong si la hai anong le si no ne di bang asu tum hangpi det ha bang am Delhi Mumbai Asar tumhan si ekdom company ke phe ke tuman pidet pulote moi tum hakka en di fulong tara lang so long kachiki mocho hada university chubi cho ka level athe la dak jong si propriety bote athe Kazirong hang pi ke la ke itum chini je la ke Kaziranga ke Kazirong hang pi ke la ke kado e chini la dak saning kan banta pine university ta patilo kan ma andi dak si chiki mo bom lo pulote thoi boy tum jong si la dak Kaziranga along ki do ka hora long jong si la dak jong si long le bangan bang ke che ke be su tuman pidet pulote itu mahatar lang so festival long itu chiki more ta level kali malang di la sini ki pu kang tung ke la hano je ni tum han justice long bek nang ji long le chi long bek nang ji la pen ke ni ka do we ham phang song duan ka bang long long ham phang song tu ana phan la chuning ri lo nang ki tong long lab nai ngon ni tum ki bang ji la so achiko last week long ni tum protest bek po la pen rong asor to ma da chuning ri lo la pen da ka do ka ve sok that song ki do tum anda nang ki tong long lab po la sini le lam thei ton ko karton বৃহত্তৰ কাজিৰঙা অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত সমগ্ৰ অসমৰে বিভিন্ন দল সংগঠন আহি আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু সকলোৱে ইংলে পথাৰকে ধৰি ফুমেনিংটি গাঁৱৰ এই অঞ্চলসমূহ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি এটা মতত উপনীত হৈছোঁ যে কাজিৰঙাখনৰ আশে পাশে তেখেতসকলক বন্যপ্ৰাণী থাকিব পৰাকৈ গাঁৱলীয়া খেতি কৰি খোৱা মানুহ লাগে জীৱ জন্তু থাকিব পৰাকৈ তাত পথাৰ লাগে নে তেখেতসকলক কেৱল মাত্ৰ পঞ্চতৰ্কা হোটেল লাগে আজি ইংলে পথাৰত হায়াত হোটেল গঢ়িবলৈ আমাৰ বহু পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা সমগ্ৰ অসমে দেখি আহিছে তাৰ ঠিক 500 মিটাৰো দূৰ নহয় তাত ফুমেনেংটি গাঁৱৰ যিখন বৃহৎ অঞ্চল আছে সইলৰ বুলি লৈ থৈছিল তাত বোলে 250 পৰা 300 বিঘা মাটি তেখেতসকলে লৈ ডিএছ গ্ৰুপক ৰেডিসন ব্লু হোটেল খুলিবলৈ দিছে আৰু তাৰ ঠিক কাষতে তেখেতসকলে একোলেণ্ড বনাই তাৰ ওচৰতে আছে বৃহৎ আকৌ বিভিন্ন হোটেল আৰু বনাই তেখেতসকলে তাজ হোটেল বনাব তো কাজিৰঙাখনত ইমানখিনি হোটেল বনাবলৈ অধিকাৰ ক'ত পালে তেখেতসকলে আমাৰ সাধাৰণ জনগোষ্ঠীয় কাৰ্বি আদিবাসী মানুহক উচ্ছেদ কৰাৰ নীতি তেখেতসকলে সচৰাচৰ ইয়াত অৱলম্বন কৰি গৈছে আজি যিসকল মানুহ আমাৰ পানবাৰী অঞ্চলত কাৰ্বি পৰিয়ালসকলক খেতি কৰি খোৱা মানুহক উচ্ছেদ কৰি দিলে আমি সকলোৱে জানো আজি আমাৰ হাতীখুলি অঞ্চলত আজি আদিবাসী মিচিং মানুহক উচ্ছেদ কৰিবলৈ নটিচ দি থৈছে আজি হালদিবাৰী অঞ্চলত তেখেতসকলে আমাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় মানুহক তেখেতসকলে উচ্ছেদ কৰিছে তাৰ পৰা আমাৰ মানুহে খেতি কৰা খোৱা মানুহক এটা সৰু পজাঘৰ তাত কাজিৰঙাৰ কাষত থাকিব নিদিয়ে উচ্ছেদ কৰি দিয়ে আমাৰ ধান এগুচা ৰুবলৈ নিদিয়ে তাৰ পৰা আমাক উচ্ছেদ কৰে তেনে কিন্তু এই বৃহৎ 5 ষ্টাৰ হোটেল 300 বিঘা 60 বিঘা 90 বিঘা এনেধৰণৰ বৃহৎ মাটি লৈ হোটেল বনাবলৈ অনুমতি ক'ত পায় আমি আজি যৌথভাৱে ইয়াত বহুকেইটা অসমৰ সংগঠন আছে আজি সকলোৱে মিলিতভাৱে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যি পৰ্যন্ত কাজিৰঙাৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাত থকা মানুহৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হ'লে এটা টুৰিজম প্লেন লাগে সেয়া আমি মনে সাজি কোৱা কথা নহয় সেয়া আইনীগতভাৱে সংবিধানগতভাৱে এটা নীতি ভাৰত চৰকাৰৰ আজি পৰ্যন্ত কাজিৰঙাত টুৰিজম প্লেন কিয় নাই কাজিৰঙাৰ টুৰিজম প্লেন মতে ক'ত কিমান টুৰিষ্ট আহিলে কিমান ক্ষতি হ'ব আৰু সেই টুৰিজম প্লেনত আমাৰ জনগণৰ ইয়াত থকা কাৰ্বি মানুহ ইয়াত থকা আমাৰ
সকলো অসমীয়া মানুহৰ সম্পূৰ্ণ মতামত ল'ব লাগিব যে কি পৰিস্থিতিত আমাৰ খেতি মাটি টুৰিষ্ট কৰিব পাৰিব, কি পৰিস্থিতিত আমাৰ পাহাৰ মাটি তেখেতসকলে কাটি পেলাই টুৰিষ্ট বা বেলেগ কাম কৰিব পাৰিব। এই সকলোবোৰ আইন আমাৰ তাত লিপিবদ্ধ থাকিব লাগিব। টুৰিষ্ট প্লেন সেইকাৰণে বনাবলৈ নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি যেতিয়া বনিছিল তেতিয়া সেইটো লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে আইনীগতভাৱে। আজি পৰ্যন্ত কিয় কাজিৰঙাই সেইখন বনাব পৰা? তাৰ লগতে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ কথা আছে। ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন কাজিৰঙাত তেখেতসকলে আজিলৈকে লাগু কৰা নাই। তাৰ মানে য'ত লাগু কৰা নাই, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ অনুসৰি 0ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ মানে 10 কিলোমিটাৰলৈ উইদাউট এনি ডাউট উইদাউট কুৱেশ্যন সেইটো ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন হিচাপে ধাৰ্য কৰা হয়। কিয়নো তেখেতসকলে বৈজ্ঞানিকভাৱে ৰাইজৰ অনুমতি লৈ আজিলৈকে ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন ঘোষণা কৰিব পৰা নাই। তেনে আজি ইংলে পথাৰখন 0.5 কিলোমিটাৰো দূৰত নহয়। আজি DS গ্ৰুপ কমিউনিটি গাঁওখন 2 কিলোমিটাৰো দূৰত নহয় কাজিৰঙাৰ পৰা। তেনে কেনেকে কোন আইনৰ আধাৰত তেখেতসকলে এইবোৰ ব্যক্তিগত হোটেল বনাব পাৰিছে? তাৰমানে এই ব্যক্তিগত হোটেলৰ কোম্পানীৰ পৰা মোটা অংক নিশ্চিতৰূপে DFOই লৈছে বা চাৰ্কেল অফিচাৰে লৈছে বা এই মন্ত্ৰী আমোলাই লৈছে। এই সকলোবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অনুসন্ধান নোহোৱালৈকে, যেতিয়ালৈকে ন্যায়িক তদন্ত নহয় সেই পৰ্যন্ত সকলোবোৰ কাম কাজিয়াত স্থগিত থাকিব লাগিব। আমাক টুৰিজম প্লেন লাগিব, আমাৰ দখলত থকা মাটিৰ আমাৰ যেনেকৈ কোৱা হৈছিল থলুৱা জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় মানুহক মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব, মাটিৰ পট্টা দিব লাগিব। আমাৰ ৰাইটছ প্ৰথমত আপোনালোকে ছেটেল কৰি লওক, তাৰপিছত আমেৰিকান কোম্পানীৰ কথা ভাবিব, বৃহৎ হোটেলৰ কথা ভাবিব। বৃহৎ হোটেল বুলি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ একো লাভ নহয়। তাত আমি ইংৰাজী নাজানো, গৈ পেলাই তাত আমি ৱেটাৰ এটা কৰিবলৈ বা চকীদাৰ কৰিবলৈও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ যোগ্যতা নাই। তেনে কিহৰ কাৰণে আমাক 5 ষ্টাৰ হোটেল লাগে? কেৱল মাত্ৰ তাত কাপোৰ কানি আৰু কাঁহী বাতি ধুবৰ কাৰণে আমাৰ আইসকলক চাকৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক 5 ষ্টাৰ হোটেল লাগে। সেই ধৰণৰ 5 ষ্টাৰ হোটেল আমি কেতিয়াও গঢ়িবলৈ নিদিওঁ। আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ আমাক লাগিব। আজি সংবিধানৰ মতে আমাৰ ৰাইট টু চে নো আছে, প্ৰি প্ৰায়ৰ ইনফৰ্ম কনচেণ্টৰ কথা আছে। 300 বিঘা মাটি লৈ ৰেডিশ্যন ব্লু বনাব। কুমেনিংটি গাঁৱৰ বাসিন্দাক আপোনালোকে জনাইছেন ৰেডিশ্যন ব্লুখন কি বস্তু হয়? এই গুটকা বনোৱা কোম্পানীটোৱে তাত কি কৰিব আহিছে? সেইবোৰতো একো জনোৱা নাই আমাৰ মানুহক। কাৰ্বি আংলঙৰ 6 শেডিউল আছে। 6 শেডিউল কিয় বনোৱা হৈছিল? যাতে আমাৰ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ থাকে। আজি 6 শেডিউলৰ আইন ভংগ কৰি হোটেল মাইনিং সকলোবোৰ দি দিয়া হৈছে। আজি আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক আইনসমূহ বনোৱা হৈছিল যাতে য'ত জীৱ জন্তু চৰে তাত এনেধৰণৰ বন ধ্বংস কৰাৰ কাম কাজ কৰিব নালাগে। হাইকোৰ্টে 2 দিনমানৰ আগতে এয়া অৰ্ডাৰ দিছিল। Kopili Karbi Rong Asar Amei Tumpen Pherangke Amei Kepipon. Kopili Karbi Rong Asar Amei Tumpen Pherangke Amei Kepipon alamthi Pini Karbi Anglo Autonomous Council Amahang Ketek Katalon Pon Ingdeng Chokche Keprapo along Karbi Rong Asar Amei TVDC Chairman Ang Hoilapen Bang Phuatumapan Appointment Kipi ke Chokche Ajok Ningduk Chepaklang. Vosika chiklo niphai inkoira ke thom ningkan suri hinira inkoira trogarni khiruni Rong kangtui Rong Asar ahem Kopili Karbi Rong Asar Amei atum ningduksi tong sekot pen Pherangke Amei Kepipon alamthi Karbi Anglo Autonomous Council Amahang Ketek Katalon Pon Ingdeng Chokche Keprapo ke Chokalong Karbi Anglo Autonomous Council CEM Mate MLA Dr. Tuliram Ronghang alangli Karbi Rong Asar Amei atumaphan lam chakipi ateng pen Pini Council Foundation de Katalon Pon along Karbi Rong Asar Amei atumaphan TVDC Chairman Lapen Bangphu atumaphan appointment Kepipon ke Chokche ajok Kopili Karbi Rong Asar Amei atum ke asap sota kroi un e ate horenteron ke Rong Asar kali jengkha batplang mensing krosi Rong Asar horenteron ke ami karchot lake Kopili BJP Morcha a President Kopili Karbi Rong Asar Amei atum Kopili MSc Pawan Kumar Rai aphan kachetong damchipu kabori seta Pawan Kumar Rai apor nang chipipen La Swalong Inut Kopili VDC Chairman along signature ke endamahut Kopili Karbi Rong Asar Amei atumaphan nang pudun nonako ke nesi VDC Chairman chobomlang ni nininghang bangso TVDC appointment aphan pachokji pachokchepu
nang ki puduna pot MSc Pawan Kumarai nang chetong tedetlo. Pusi jong poning tu. Lasi CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan chuning report. Pini Kepipon TVDC a chairman lapen bangphu atumaphan appointment kipi aloan ingthan lapnang chi Pusi chuning report. Khiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Tongte Pherangke Pini Karbi Anglong Autonomous Council Nikan Chokche Cap Rapho Foundation Day Cataloner ni Karbi Rong Asar Amei mate Traditional Village Development Council TVDC Chairman lapen members la bangso appointment kipi along Pherangke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang phan nilitum Karbi Rong Asar Kopili hawara mai pen alangli lam chak ateng pen TVDC bosi ka cheklo nang pachun pipo pu pen non labangso bosi ka cheklo pini inkora ga thom surini rang kora trok arni alangli na pachun pithe ka pot alang phan nilitum Kopili hawar Karbi Rong Asar mai in pen ning kang samakar dom pajelo la pen labangso long alangli labangso ke claim ke dam along ke wangjilang apor stami alangli phan anso se ke claim ke dam okpran mesen pen rat phan kachari ka chalom thei phan alangli phan arna ma hirjume hang pilo seta niltum labangso Kopili hawara mai pen ladak TVDC pini chairman alis ki pi bangke Rong Asar kalipin abang phan chairman appointment letter ki pila bangke niltum Kopili Karbi Rong Asar mai ahin pen bangke asapso ta niltum ining samse dado athe non pini la bangso alangli appointment letter ke ron pon along bangke dak Kopili pen bangke horen teron alangli jengkha batplang mensing kru arong Amei pina CM Dr. Tuliram Rong hang alangli alang ling hopen along kaningje labang so lam sin niltum mangke ining chethedun piglo alangli kijutsi non chula ke damtang inkora trok inkora sirkep pen thongkep aru chiklo sunen kora trok dilai along ingdengner kep Karbi Rong Asar mai ningkan sek amai pi laso katalon along alangli lamcak kacecak tekang TVDC a chairman kelage Rong Asar vek po lapen members bang please tame Rong Asar phansi pekpon po lapen laso lokot LDA inut Chukidar inut bang troksi apan pekpon po pu alangli lamcak kacecak ateng pen non pini bangke pini keceng sila bangso appointment letter ke rona bangke Rong Asar kalipin apan TVDC appointment chairman appointment ke peka bangke lake Chokche dat kangyang ason sin itum thek dam long lo lasi alangli phan kacuning ri bangala hello labangso appointment ki pie bangke ke Chokche do kopot lapen ke doan dak Kopili hawara long ke doan TVDC long stame ke Chokche si do et po sinil tung kamat hadam lasi ke Chokche do kopot labangso appointment na bangke puthot pachiru itu pen lak non ke point an ke proof tang an alisa bangke ing than tu pen puthot akimi kasalam thi pansi arang lipan chuning rilo lasi lasolong TVDC alis kasalam along stame juga damtang ditum ke theklong ateng plonte ke Chokche dopik penang ana rong ke thapon pi dadu laso ke thapon pi along ke Chokche kasalam along ka cherabdun abang phu atum hasta menil tum
Karbi Rong Asar Kopili hawaramai tum ben ke ditum anutin pan sampai pangtek ponang kokpo kacerap do na bangfu atum pan anke la penang par bangke la bangso Tvdc aputhak niltum kaching wai pu apong dak Kopili MAC Pawon Komar Raya pan niltum kacet tong ya apong lo stame alang li niltum pan nang kacet tong ji pan banga sapta apor nang cipipe la pen nang cetong ing tungti lasi alang li tong nak kecet tong kang tung telo ne mate kumani inut bahni bak tong amunit tong Rong Asar tumpen cetong nang ne pu ke khang abang dokok lo ne la bang ke nitum pu thek sta niltum bang ke apong la bang so Tvdc alis ka selam ke Chokche long niltum kapachok ji phan niltum ingisar pensi ching waiji ku same alang li nang cetong tung te der lo lalo la penang par bang ke la solong ake Chokche niltum ke thek dam long plotang te lake anut kaprek kali lake dak nomor 7 Kopili constituency long VDC a chairman alang li pensi ake Chokche du la bangke ate niltum ke dam tang la bangso alang tum kai prup tang Tvdc alis bangke Chokche Pusi niltum kapachok ipan alang li long cingkidam lo cingkidam pen suhi nang pidoning pelang lipan pupen niltum suhi alang li suhi long lo setala sud alang li ethena ni je dondo non ke ne VDC chairman lang labang so alis ke pai prup predator ne ni hang lang pu alang li methang masi labang so suhi nang ki pidon hut nang ki pudun dokok lapen labang so alis VDC chairman long pen long signature seal long lok pen api bangke niltum puthot MAC long sa minutum cetong dam labang so MAC pen signature seal nang ji na approve do nang ji na forward do nang pula bang so nutum ke dam pen alang li phan sa mila bang so list bang e pilo pajilo alang li nang dengdu sitame la so pen a phi bang ke la nang ke dengdu na phi an bang ke niltum phan nang cetong te niltum abatai long ni han cetong yani phan kamatha sta nang cetong te la si mo pen pubom labang so VDC chairman nang ki puduna lam the puthak ke la daksi cekok den lo mane ne ke non mat ke VDC chairman la bang solis kai proof papi proof predaji bang ke ne hang ulun te pai proof data un pu bang alang li nang je dum dak pen non la so teng si klang lo la pen ang par bang ke la kadok kawe alam pangrum thai pen nitum CM lapen MLA Dr. Tulem Rong hang ake hai phan isi chuning ri bang ke lai lo alang li lahai ang ton alam pangrum thai pen parsik krung pen kamatha padosi la ke Chokche non appointment kasalam tang kai proof tang Tvdc along chairman tum an phan ing than lapen puthot akimi kasalami phansi alang li phan chuning ri lo lapen aku non la puthot puthi bangke lompen horen terona bangke laki Rong Asar kalipin mensing kru bat plang Rong Asar alang li mekar pina lasi laso mensing kru mekar horen terona pan bangke non matsi hala appointment letter mat ing than phit nang pu pusi chuning rilo Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurang tu